Ka Skul King of Kings High Secondary mau kerdap. Haka khatlai tarik ulaber kala sedang ya ke inter-house sports ban Pynkhreh ya ki kena jongka na ka benta ke inter-school sports meet jongka district. La sedang ya ke nika inter-house meet deka march pass ba itenat bat babun rong hamadan Skul haka balawan ban Peit da ki kemi ki kpa bat ki Peit ba na ki Shillong pamarjan. Uba Cornelius lalu senior reporter mau por ula pli ya ke nika lumpung kumu kongsan. In sports, flames symbolize the light of spirits, knowledge, and life. The champion of last year, Newman Shamsariat, and Mary Byron to hand over the flame to the chief guest. And I request our chief guest to light the fire. Thank you so much, sir, for doing the honor. Followed by the school anthem. School anthem, attention. The Greenhouse Junior. The Greenhouse will take the salute. Penpiang Lang Dongbri as a commander. Dapi Wan Shualingdo as a flag holder. And Blason Dongbri as a flag bearer. Coming ahead to the left is the Yellow House. Yellow symbolizes unity. The Yellow House is led by Meban Trablang Lamaray as the commander. The Yellow House is led by James Alberian as the commander.
Dr. Lisa Kriem as the placard holder, Realtor Bosco as the flag bearer. Next is the Red House. Red symbolizes love. The Red House is led by Sedingus Mukim as the commander, Ibarisu Karsoda as the placard holder, James Stewart Mashering as the flag bearer, followed by the Red House Junior. The Red House Junior is led by Montepulciano Lambare as the commander, Saini Kawan Peit Barbecue as a flag holder, Mercy Harmari as a placard bearer. And the last contingent is the Blue House. Blue symbolizes peace. The Blue House is led by Shamsamlan Lawai as the commander, Ibawan Kher Mukim as the placard holder, Ronius Rakshan as the flag bearer, followed by the Blue House Junior. Kung kita kena skul, tenang kalian ngejungang air beli kerpang. Khubor punya juga skul, kalau ayat dia pergi kena berpelong yang sport ni. Hoi, hari ni pulih lagi buat ti jom ti. Pihak dan pulih, panyo yang jadi start henry si bentar dong kamru, ben kelan met. Lain dia bertentau yang kesap di pung bertiduran hari kami lek sport. Dengan skema magadi pelong yang kena sport ni, jom lesem ajar pesau, kan ayat jadi mentoi pi kena skul. Lesen hadu nursery hadu class 12. Masuk kemen ru baga King of King Higher Secondary School, kalalang ban kentiu kerdan misal ke Higher Secondary School. Nama la banong, la ban tip ru, bahkan dia katain right mai nun kerdan gedungi. Next skema ke King of King gede Winner School ke bah kmat eh. Tengah itu play di bawah punya kampami sister ke Basim kia. Ban sandur ya kalau wei jong kikun kikti gedungi hakane katain. Kaya ka pangakuan keren ipi kan Khubor. Kung ki kena skul. Lese hakane kerta ka jumpi. Hoi pilai pulia puti ndre ka jinggot jing perkhat ka jumpi. Pidang guna habaro kiliang. Kaya ka pangakuan keren hang ne. Hakane ka jile ka sport ka jumpi golong ba. Apa kikini ki pa jumpi ka pa ipi banwan pule shaki school. Pilih bersium yang kabu. Tentang sosial, bun ki kena iwan sekolah tang berpendek hukum. Nama pitip bah kena kejuk ke bawah kejuk start ke bawah. Kumbang akhir pareng survival of the fittest. Survival of the fittest. Pada pimlong field, kamdon jengwat berkikmi pada pi pas school. Ublay ru apa itu sih pertei, ulai hakisap baper. Hagajim jongpi, telah rakyat gajinang jistat hakin kisih bamta, wajib kasap bah pimpinan ru pinama akan penengkam. Telah kita kadau, kunki haki bered leseng lah belong hakin kikai nong gendong jungi. Pinam desu bandang guru bersim mensupo ilade, awal pangadai nak kisah nong gendong, nganong lah berkumpit di skul bana Shillong, nganong lah berkumpit di skul bana Rongpo. Kadang-kadang kasihan pulih ni, ketika pulih baki pulih, kadang ke baki wat ya kejina kejistan. Tapi baki wat ya kejina kejistan, pilih dan penengkam kenya kita kejina kejistan jumpi. Kumbang lepi, lada pimbedi, lada pimpauri, lada pimstadi. Kemudian kalau wei kejumpi, kalau gabung, teng hakinong kendong lah benong ba, hakir kisi kita mata, kejima kita kerau tangan suku TV, kadang kejisong hak kena. Ikimi ikpai lepi pas skul lepi, dah kejing tua ba, kane kanong helong hain, kane kawan rai kanam ke pura mahinga sem,
Andre puse poi tam hai ki kelas 10 nane 11 12 produk wanda lagi kun haying. Kalau gaji susi ba khange kimi pa jo pi. Tengah kwa ban kentu ye pi ban kentu ye pi ki kina lagi di senrang ne kente. Apa pidang don gaji play klep chai kita ki gei bro. Ngaru ye de gaji nya kenti juga. Ngala bro ngade kau kadi gaji experience juga yang nala de ngaru lawan kalau ngong sem kabaki kimi ki pa juga kini ki barang bastan. Andre gei ka thong ba don gaji imba one day I'll be someone. One day I'll be someone. One day the people will see me who is Cornelius Lalu. That is my target in my life. Tenang tak kadang apa menaik simru epi. Let's say menakali ka school king of king. Kita school ne pilih bendon kada katonga ka jim jo pi ba. Shisim kesni ka pertai kan tip bangade ka kena school jo ka king of king. Nak school king of king kimi kita ka IAS officer. Nak king of king kimi kita ki IPS officer, KMR MCS officer, nanti ke politician. Hagi bentar ba perlu ki ba beli wai ka sap pi. Ada pimpinan kam ho ke ka sap pimala ban poisha ka thong ba pi piang lor. Tenang tak kadang orang pi kum ki kena ba pi dona gaji pule. Hoi ka spot ka dong kam pi. Lana pi dong ka sap ka pong gaji la ka spot. Pengen kam ho ke ka. Pintem menta gaji la ka tang ka football ada win player ba pau. Kano tanga ka sien samai u ka mai lagi keluar. Bunsin akan dekat juga pamtang yung ba om don kam don jam. Atau gadi kejikran tangan pendak. Apa boleh lah pakai seperti lain lah kejong kesap agak jam gejingi. Telah dangin nang pendon kam nginam nak pampoi sa ketong kebangingi anggun.